tunafanyanga kila kitu mchana peupe. Hawa wazazi Mheshimiwa mbunge wa Kuria Kieni constituency, wapi makofi atusalimie na mbunge wetu mzee wa kazi Hakiri Theri. Yoyo ni muthurikana gikire kiani. Oyo ni muthurikana Hakiri Theri. Wapi makofi ya mjumbe wetu wa Kieni? Asante sana ndugu mwenzangu Mheshimiwa Mandera, viongozi walimu ambao wakaeni wa DCC, wananyona mokete muri achiani muriega thutha. Poleni sana riani urira aligota mbura undu aligokio kwa kaigwa ta mbura ya murira gitagwo Njoroge wa Inaina waragwo ngiriki senti tura liture ya Kieni kuria bunge tukawira na Mheshimiwa wa Mumbi, na ni kijana ambaye kijana ni Mheshimiwa ambaye pia anafanya bidii zake na tunazijua na tunaziona kila wakati. Tumechelewa chauni, tulikuwa tunapitisha barabara ya kutoka Marua kwenda mpaka Nyeri Town, kwenda mpaka Muiga, mpaka Shaka huko. Aleo niende kou igiago korwa hau etindukire hari ya Nyeri okorwo na hadara nene muno nikio ndachelewa ni moyo maundu ma Mandera ndiceragirwo. But more importantly, mugithomithie ciana cianyu wega niguo, na tondu anake a Kieni mendaga iretu athomu, guthomithia iretu anyu wega nigetha anake a Kieni nao maringa guku ri agakorwo kiria mendaga. Ona iretu aitu mendaga anake athomu, na anake anyu mugithomithie wega moka Kieni makione walembo wa maana, walembo wamesoma. Bidii mnafanya hapa kupitia kwa Mombi, hizo zile bidii pia tunafanya huko Kieni. Kwa hivyo Kieni ndio ndio wanyere kitu tuwete manani sana, na mjumbe wenu mmoja wa wale wamefanya bidii sana. Thegio muno maundu mothe munyitirire ciana cianyu, munyitirire nginya bururi wanyu, munyitirire constituency yanyu, na hau no turiteithike. With that, I love you. Atonmojera achoguo me Kieni atataguo me Kieni mama guo wotire modu motari nake kuria Kieni. Kieni is an extension ya Mandera ate tunakuria kubi. Feel free whenever you visit Kieni, tuko pale na tunawapenda mkiwa pale. Au magene tu kwani tuachoka kuria Kieni. Thank you so much and God bless you. Wapi makofi ya mjumbe wa Kieni? Asante. Leo fage ciana. Yoke fage aciari. Fage ciana leo. Karatiguo. Leo dehe mbeca cia cukuru. Negera ne mbeca cia ciana. Nigetha muiduke mutare na stress. Karatiguo. Negera ne leo mbeca cia ciana. Bastairi. Nigetha tunegere principals cheki. Muciari ainuke atare na pressure na atare na stress. Leo tuthie tu focus na undu ungi. Githomo ni kirihe. Tuthie twike undu ungi. Karatiguo. Wapi hii. Kaigo kuhuki ya tuanini ya pia. Kila mwana ni atia. Yenda wa mtu wengi kwa ida na ndio na mambo mengi. Ati mwana na tuza mwoga atia. Ati mwana na tuza mwoga atia. Ati mwana na tuza mwoga bwete.
wamubine kugana gwe niye nanengerane mbeca cia ciana cianyu mukionaga nigetha gutikana tuike mbeca icianengerani nigetha mwikire wira. Haya, principal wa Ihwagi Secondary. Principal wa Ihwagi Secondary. BOM chair, PTA chair. Muthenya marigici turehebithia ciana citu ciana ingĩ igathome na ithuĩ tũthiĩ wĩra ũngĩ tuonanagĩre rĩu wĩra ũngĩ. Ihwagi Secondary School 3.8 million. Ihwagi aneo cha abodi aciaria Ihwagi mwegoko eici mbeca cianyu rĩu ciana ithome hatarĩ kũinga, ciana ithome hatarĩ kũinga. Nĩtwaiguithania? Kangosho Secondary. Thank you mwalimu. Kangosho Secondary. Asialia Kangosho mwegoko. Ndio inyuĩ mumete nginya Kĩrĩnyaga inyuĩ mũkarehe ciana gũkũ. Na ndacirĩhĩra ciothe cia Mathĩra na cia Kĩrĩnyaga arĩa marathomera Kangosho. Kangosho hoye! Kangosho hoye! Kangosho Secondary 5.7 million. Tuendelee tusiendelee. Gongoro Secondary. Gongoro hoye! Gongoro hoye! Na Gongoro Secondary ndamugũrĩire school bus. Ipo njiani. In 2 weeks naleta school bus ya Gongoro. Gongoro hoye! Gongoro hoye! Gongoro 4.3 million. Wapi makofi ya Gorano? Wapi makofi ya Ragati? Secondary 1.353 million. Wapi makofi ya Demaye? Yes, makofi ya Kondote. Kianjogu Secondary 2,035,000. Wapi makofi ya Kianjogu? Gaturere Secondary. Gaturere Secondary. Aduriani make bona makiuga atia. Gaturere
Secondary Small School 385,000. Wapi makofi ya Gaturere? Thank you very much. Thank you, Lord. Kabiroine Secondary. Kabiroine. Kabiroine Secondary. 660,000. Wapi makofi ya Kabiroine? Debo mukaruta ma stress mamuturire mukariganirwo mugekenera twende Maganjo Secondary. Yagiri udio keruta koina. Akachini sasa tukalende. Omothe no nginya mundekererie. Omothe ndano wa muno. Mothe ndekereria ima. Nĩ mugaga aca na hinya ĩ. Mothe ndekereriai. Murenda atia? Moko gerete Shekina tumehuko ni twake. Ate tumehuko ni twake. Ogwo nĩ mũkũmenyaga kwĩna mũcere na mũcere mũtingĩaga gũkua kiro cigana. Ate kiro cigana ũmũthĩ ciana ireka mũcere. Ogwo nĩ mũkũmenyaga tondũ niĩ ndirĩ mũthunu na ndirĩ mũkonogamu. Ogwo hwaĩ-inĩ tũkũrĩa mũcere. Haya, hizo roli zifunguliwe hapo, ziingie roli, ziingie.